tässä mannakut kuva angutit finaalernissat assartissuinnerpo Angaabutsluu nederkannusissaput spasialeraamapensin aamatuukikippattreefa apoltunik teaterartut pissaapput Sebastian Ramabensen aamatuukikippattreefa nummisavaadukua kioqortungitsut Sulorarluni Nunap Timersortafissuanit Kalaallit Oqaluttut аллартималаалернеранни qassунаатут оқалақутеқалаассаат нуна тамаккерлуусунгуссаасоққууни свениксен маани никорсақатааммат таамиулилисилаассаарпу мааннамут такусааник саннуку писсаганассақиммата ринарсериангитсоқ малиннааффигеққиссаарнера таама иерсасилерумаарпарпут Første runde her er dobbeltfinalen går i gang nu. Hvad kan vi forvente derfra? Det bliver spændende. Jeg tror, det bliver to spillestile, der mødes. Jeg vil tro, at Tove og Sebastian i de røde trøjer, de gør det, vi kalder blitse. At de trykker rigtig meget fremad og satser meget fremad. Så vil jeg tro, at Mølgaard og Julen bliver en lille smule mere afventende. Jeg tror, at Tove og Sebastian meget nødigt vil løfte, for Mølgaard han slår simpelthen så hårdt. Og du er jo her for at se forskellige spillere. Du skal på et senere tidspunkt udtage et hold til dette års Island Games. Og du har jo set Grønlandsmesterskaberne i flere år i træk nu. Den kvalitet, du har set her ved mesterskaberne, hvordan vil du beskrive den? Jamen, jeg synes, der bliver lagt på år for år. Jeg synes, de enkelte spillere bliver bedre og bedre. At niveauet rykker sig. At vi spiller bedre kampe og hårde kampe. Så er der nogle ældre spillere, der stadigvæk leverer, og der er også enkelte, som ikke er med i år, som vi savner. Men jeg synes, niveauet er højt. Ja, og vi kan jo se, at for eksempel den der finale i herredobbelt, samtlige 4 spillere, de spiller uden for Grønland, de spiller mange kampe i løbet af en sæson. Hvor meget har det betydet for deres udvikling som spillere, at de nu prøver at få udfordringer på et højere niveau? Det betyder rigtig, rigtig meget. Altså, spillet er bare anderledes i Danmark, og spillet er også anderledes i Europa. Især i herredobbelt bliver der rigtig meget sær modtagning. Mølgaard er den, der har været mest i Danmark. Sådan badminton-nørdemæssigt, så kan han lave en serv, som er det, vi kalder en skrueserv, som er nærmest umulig at modtage. Det kommer vi til at se senere, hvor Mølgaard, når han server, de kan ikke gøre noget på den, de bliver bare nødt til at løfte den væk, fordi den simpelthen spinner. Så han har noget international erfaring og noget erfaring fra Danmark, han kan tage med i forhold til at spille det her dobbeltspil, som er rigtig meget serv-retur, kalder vi det. Og som forventet, der starter det her meget jævnbyrdigt. Vi kommer til at se meget spændende afslutninger i sættene, der venter nu. Ja, altså typisk herredobbelt, det som vi ser nu her, det er rigtig tæt. Det handler meget om det hurtige flade spil, det handler meget om servesituationen, vi kommer ind i her. Som vi sagde før, jeg tror ikke, at Sebastian og Tove de vil løfte ret meget, så det bliver den her slags spil. Det bliver sats- og tyvangspil. Ja, det bliver spændende at følge. Tak skal du have, Rune Svenningsen, og held og lykke med at følge de resterende kampe og udtagelsen til Island Games. Jo, tak. Suku nammissuus tamammiksi samaatlutik nunattaavataani unammisartuunermaanna misilimmassuk pikkorussiartammeranna tamanna inauteqartuussuusimasoq Rune Svenningsen oqarportaavaamma maluiniarpuga Nunap Timersortafissuanit nuna tassaqanngittortunungasoq suluqqami taaslartitsaarpoq sulora taavisiatlut maattunik akissisuusussamut
ajorna tusortoqussuangortittaraa taanna immikkut maluuniangassaasutut taavaa suantassa ilmuisaaqapparput unamminerpalingifiuatsiarniarnartor Nuup Timersortafissuanit naama Julian Kalaallit maannakkut siuaqqalaarput Tuossa kävitsillugu taammannaga aallartittisamnera ruunaattangu eqqaasaa allaaneruoq siornaakkunni erintrøjsaavim taaneqartartoq arsaa kävitseriarlugu patillugu eqqumiittorium ikaartarami taannalu badminton World Federationimi inertequtaat tinneqarernikuuvoq kisianni allaniaamma tuantakusinnaangilarp illuutungaan torearuntakusinnaanerussuarput maluksauraangamiaamma arsaa ikaaraangami kaavittutu isikqartarami akiuminaattoriummik taaksukkasooruussuarmik taatseqattaarpaat simaatoraarluu itaartikkamiuk akiuminaattoriussuarmut inissippaa Tässä fjernsyynimi isinginnaartakkatsinnik taakkua ingasam inuusuttuaqqat taama sukkasoriummik intumiimmaat taasinnaasatsinnik ingertatsiniartarput taavalu tororiartornermini unitsinnerusarlungit ingerlalertarlut kisianni taaman sukkaanner pingaangamik ilaatingut iluutsitsoriinnermarlaat Kuinginnittarnimmassakuttuum Mølgaard Tiger aammaat Julian King 21 siuaqqapput illuutungaani 11 11 taava 1 minuutin pausipput illuutungaani kialakuavail taani tunuuni issiasutut ikioriartorpai eqqartuus qatingittut takusinnaarput tusaarpiarsinnaangilarpano oqalunnassut Tässä ununammineq nalingiiffiugaatiassagorarmat eqqarsartaatsikkup piaorsmaqqissaaginnaavinnissaq suleqqat inaarutaasumik mitermut tunnissaata tungaanut taanna taamatsingginnerani unamminummi u17 nukapiaqqat iliginnerani eqqaasinaarput Rikudal Kielsen tennisklubben William Smith tattorik Ayungaanikumata Immanuel Thomsen amma Werner Knudsen NBK nanortalimmingaannik 21-15 21-16 ayungaatlut uanut sitarnoo pissarpiartuanguanut Julian Kalaallit suruaq taartillualaayuppaa suruaq amma sitarnermulluun tunguatsiarpoq Sebastian Ramapensinni pilluutungaanормагут sitarnerm tukkuni avalliualuarpalluunni suruaq anisimassangila Sammeqqaasinnaarput Julian Kalaallit siorna qaamiterpaadun Malaysian naiwaqarsuni suruqartartutut uttorissiartornissuan siunertaalu ааllaqqaniku ummattamatumaluam kingorna Filipiinaaniissuli taanaattumi suvut pissikkumaarnissaa pissanganartoruussuuga taamatuaan pissangatiineqamituugaluarpaa taasiakkaarnermi qanoq ingerlajuaarnersoq qutiqalaarnini pissutigalua taasiakkaarmissami tunuannernikууttuni Sebastian Ramapensinni pilluutungaanoriakkiiluatsinngimmagu kuingit mikuassutaasut allunaarerlu Tässä siorna Islannin miunammiartit tinittaqingorna Julian Malaysia maallarnammin akilikkamini Malaysia miu allupingasut inaqatingalungit Uttamaasa арталериартити нуккассаартутикку badmintonnertartitingerlanikuupput таанналуассори инериартуутигисимагаа такусиннаарпут
Tuukikilta trifa. Suotungaan ossistuodaan eikko. Taskingoaduttu innaramik taanimi. Smessi ekingaangamikku naappassaaruttaram siuaamisinnaangikkaangamik. Amisimangirap. Hvad? Han må ikke dømme for en linjedommer, der dømt noget. Nej. Tässä maiduttomoi qaffiartuppaan linjedommeri sitarnamnaku tilliisuk taareeraangamiuk aat unemisartut taasqusaapput sunniiniarsinnaat taanginnamik unemisartut Suotungaan ammarsiunaatsiappaa. Ammiinuttaa tanarungila Sebastian narungiltaappaa. Unaatsaani suotungaan ukkani utsaanoosvasinnaagaruartuq. Kinguaqqangaruarlutik immikkoortupuuma naammassassuarnera immikkoortupaapaata aallartinnera naamma Sebastian Rama bensinnikkut tuukikilta trifaissut sumaliortaattikkut naamma mukissaniga аллерфигисиннааллуарпаат уани Julian Kalaallit naamma Malik Tiger Christoffersen uangini pigasuinnerna amingaatiqarami kuani immikkoortumaiuasuusinnaanissannunnu ani siattaqinneqarpussu Tastasatsimik kinguaqqinguruarlutik ingerlallortu tutinaammassisinaangunikku fassatsi ajarsaqaluarlutik ansatsimi ingerlallornertinnagisinaangunikku nalingiittoriungorsunaap massakkulluaam takusinnaarput sample etnimik alifiartuartut malukkut Julianiluk ukkusaqattaarnera Sukkaani taamannak pisaqattaaraangamik unitsittarsinnaangunikkiarlaata taavaq illuutungaaniittas ummutakasuumik pisinnaassassagaluarput suotungaanoorma iluatsimeqangilarruingia taasiinna nikingassutaalerpoq Roonip Oqaluttut supangimik ingertatsingamik sukkaananit qulaatikaanginnarlugu pisaqattaarlut naappattaaruissuartut tukunnaarput Nuuan pisarivaa ummuassut takisuunik qanupingaarutiqartinginersuan takuarput siumukku nikinnermini inuqangiffinnut inissittarnera iluatsissinaastaqorput kuingamarluunnaata mingaatigivaat uani immikkoortumaiuaanissanunnu ingaasinnaanissannunnu kuinginikiasutaasuataasoq taasiinna amingaatigivaat uani immikkoortumi nalingiffioqisumi ayungaasinnaanissannunnu Sulorarluni suli tuutiuamortussanngortussinnaassuut angumersisinnaapпут
Mølgaard finisherer fremme. Mølgaard tager Christoffersen, ham er Julian Arlets. Sebastian Reimer Bensen, ham er Tukikit Bedrifer. 19 point inden et død. Mølgaard der bare. Ham er med den i 4 matcher siden af. Nalingin na sa miktam kaniting isang mikrofon kangin put. Nalingin yang top pa. Tom sa tom mo ito pero Sulorarluni urang di panasapa. Sinuki man na tom mo ang masasokoy kuan ato may mani. Una Nunatsinni pakataput ta marsuta una minok siulong mingani tom mo katud ang songo tu na mingi norito. Kaya hunat siya sinasang utumi na masigod ta ingatan asmasasangami. Uwan finari mi sa tom makatudero linya tom makanaput. Una masatul sun ama tokkasi si manak toyo. Enso tim pisangan sa kano. Kasi timi si bestia kut chokiru. Kingo akaruat chik. Sutsilaya konrani. Nesta sorona masako ato fosnana ato soput. Täällä supiduenarsaannormi malinnaassulutaqaasinnaraput nalunaaqutaq susumantanneqqaqqaninngoriarpat KNR tuumi malinnaaffiinqarsinnaaput semifinaalerput semifinaalisiullartiin 62 kulusuk aamma kiissisnuup futsaalimaarma tanamminerannuunammissapput affanormu KNR tuumi aamma semifinaali paappaani nuukaamma 61 unammissallusi Nunup Timersortafissuanit uani Assartitsiffualaayukko Assartitsaarnerit ikuapingaarutileruissuummata unammikulaneq aamma apeqqutaaqataasartoruussuu taamatut pitsaassutsit anguliarnerani suunori Tukikit Bedrifer sa miunera ilatingu iloqatigisin naasappaat Pissartanngorniutivinneq siartoqaangami periutigisinga nalinginaasum periutigis sartakkat atorlugu pauhornimaam naseqalungu illuutugaani saaminnut pohornimu inissittortaarneraam maasnaarumassakku Pissartanngorniutivinneqsiartunnerani perusinnaassagapput Mølgaard pappaata aallartinnerani Julian Kalaallit taala malut taakal Christoffersen skrivnorumik siuaqqapput Itsarsorluangaatiaarsut nakkataatiut Tukikit Bedrifer Sulorarluni tutsikkaa Mølgaard tager Christoffersen. Sætter smisser i sig armen. Og når det sådan at give min til takbad. Tuotungaan naiduetsinneqanngilaq taukunammasseriarpata annata taasiakkaarnum finaalernaat pisussaao angutini finaalerumaarlutik Tukikit Bedrifer aamma Mølgaard tager Christoffersen taakku illamikku malinnaakkiisissuutingissiupput annat finaalernaat nammasserismeriarpata taakkuatsaat piarerumaarput
puingit tikiassutaasut smarluinnanngorput suotingaannersuaraippa Naappallaariut tuortumik takkisuumeraangamikkaamman inarneqartarpuuna sutarnak sunaartoq tunorlummak taammallaat pingami sekretariumi Sebastian Reimer Bensens massimission taarpisippaa Chukip saamiunaavani luaqutaaru so attangu aqartuinitsini tuut paahornimuornasroidungu illuutungaani saamiusimmaappu utillallungu tuninnartaas massimissannerlung ajona saamin tuninnarlungu nalinginnaasumi paahornimuini sinnera illuutungaani saamiusoq massingassangorlung tuninnaraatakuo istamakkua attumakkigisassappassuit unamminoriingerlanerina ukkumaakkiisarsarpassuut tamakkuupput kupputallakkaanniit taamisappartutigisunu kupputallalluni akisoorimmoriartaartart aani takkumaluarparpu tassia adu Christoffersen saavia qana akiumnaatsinginersaq illuunut saapiulluni tukkiartarp kumaluarparp Kak, ani rosaro. Akiuminaattoriussuu. 6. Marunit akiuminaattoriussuangugajaippo. Malutsaata Christoffersen ikaartissimasuuppu. Marun akineqarsinnaanginnit attualluit. Sulorarikaartor. Ani ilerpasikkaluarpoq aniva kissingersiartornerani nalileriminaatsit neqaluttaramik isunnersimalun aninersortaattut pittaanerusartigu innarlugu Sebastian ulisarnaataasiilangilaat taamatut unammingaatiarnermi puingin pissarsingaangamiam puingin pissarsineq nipitanertaami Ikkaat nalingiissuarput аллартериага акиуминартуни питситторами сортуна аммаппиа qaffingинерулераат тагисуум саавериатарпарсинаанера ааллаққааммутуммаа пиаққиккигингитторлугут кисаатиттортарсмагами нитсимуунитсиннарлугу иллуутагаани троммоортуссангорлугу угуатситсиппигиваат qassaqattaagиннақинагу иссасулуарнэрми пissartanngorniuvinneq ukioqqortussutinassигингитсун атаатсиммут пissartanngorniутеқартарпо qaamtastаамаасиллути инууситтуаққат инериккиартулеруттартут Victorivissуник уссутааккуингерланеринаамма сигиннаарнассаминнут периарписсарсарпут уаннаарторисатик qaнимут малиннааффигисиннааллуи аама сули сигуусарисуссусааннут таам таманнаама сунниуссиннаасаарани
Der er sjældent hvis det går op på en usuttoqa u 15 usutnissu immikku kiimortittu pissartanngorniutivinneq der var unitnik senioristtu immikku unamikku kisiannitaanna 20 sekunder. toqatingi finni orninginartinneqangilaq uani pittaanerit kusinnaallungin malinnaafngisinnaallungut inaartinneqarani taamaattunut u15 usutnik unitnik senioristtu taatsimorsuta unammassuartitsisarpungut Saaqtaattoqammaan naruinnittaqarsmassaaqaakkua unamniffin pisut naammassinerini angusat uutsinnik apuumaqariarpata narunaarutingiumaartoru 11. Kannidraarsmararput Harini paassiallappoq unamisumarluna ammassingamik taakkuulu innerneri apusmaderiarpata nalunaarutinsuarut kisianni qaaqa ortumingaanni u15 niviarsiaqqani ayungaarpa uingimikataatsimik suarsmaraararput Ussaanna ataannartuni tassaartaannartu sunnaasarpu kuinga taasiinneqamigaatiineqaleraanga unamminormaimaasuusinnaanissanu taaksakkortoorsuarmi spissaqappaarlungaayutu unammersuarput Sulorarluni Kanammistu aqqanirinnik maannakkut uinginmassutikuna uingipissugu unammingaatiaarsutik Spil. Uani COP2000.dk Nunatsinni pissartanngorniutivinneq innerneri computeram tortorneqaraam tasingerlaannaq tassum inis Julian Kalaallit saama Malu Kristoffersen puingimikataatsimik siuarsmaqqinaalerput niviarsiaqqani u15 Raka Josefsen tennisklubben ayungaaffingiva Alaya Sørensen P67 21-8 21-19 naanneitassa puinginemarlunnik siuarput puinginikiassutaasoq taasiinnaarpilerpoq Julian Kalaallit sammen med Malu Kristoffersen 15-13 miksiuarsmalaarerput Kak simanaimnikuna immikkoortoqqaamma naammassiartorniarunerpaat Suli tamammik uanimmikkoortumi ayungaasuusinnaalluarpu
Nunaata saarsugu 15, 3-5 suatumaanoppa puingi ataasoq taammaassaat nikiassutaalaagиннарерпоқ иммиккоорту тааппаани иммиккоортуми сиуссарми Julia Kalaallit аама Mølgaard Tiger Christoffersen ajugaaptut 21-19 тассани ajugaaptut иммиккоорт сиуллақаама налингииффиоқаа Uingit nikiassutaasut marluuleqqipput Mølgaard Tiger Christoffersen suloqqamik ааллартитсиссаллуни таканна пиареерсимаоқ Amma punen pissartanngorniutivinneq sipastien raama bensen toki kitte driver Tamamnik suttenenik maanna puinginnasmalerput Nunatsinni nikiassalaarput Nico Kongstad sulorarnermik badminton kalaafnaani pissartanngorniutivinneq kutiginnikkuusoq naani nikoppaqataagami Selu uingitsivat siuqqutinaaraassu tamammikat nerarput miiku unga kissinnermi eqqarsartaatikkut imminut piumaffiingaatiarnart tussaassaq kadas akinersarissuunga apeqqilari unamminertaamana ligiittiutigisoq immikkoortut naalivinnerani eqqarsartaatikkut imminut piumaffiinagaatiassooq assut uingit marluinnaat amingaatigivaat pissartanngorsinnaalissamannut matchball 20 matchball 18 suli anumoosinnaavat Sebastian raama bensennikkut immikkoortut pingajuata Nunatsinni ikkanuorsaaqқиссааққаақарпаккут Sulorarluni амингилартаамаасиллутик Mølgaard Tiger Christoffersen аама Julia Kalaallit пissartanngorput уяттинерариарпата пиқалақатигилаарнissaanнут пиарариартупаллалаассаагут Mølgaard Tiger Christoffersen massakkut marlunikkultinnersimalerpoq taavalu kiusinnerulaartukkut aammassinkalimi unammeqqittussanngussuoq tassa miiko kattuffitinni siinnersertitua atorfaqarputit kiimmi siaqqullugu immaarsuliasit oqaluttuarilaarsinaagukkik ja uku angalasut elarpeqataasussaat angala nissaanut eller kanamana kiimmimut peqataajartornissaa angalanerittamaas aaqqissornikuakka kalaalluna sineriami tamaan Godt. Kan du godt trække så til nyt Bjergoplut. Vi er klar til et nyt interview. Mølgaard Grønlandsmester i herredobbelt senior Julian King
Kalaallit. Det var en meget jævnbyrdig kamp. Der var jævnbyrdighed lige til allersidste bolde i begge sæt. Hvordan var oplevelsen for jer? Det var fantastisk at stå og kunne spille mod nogen, der også er så gode at levere sig. Altså, det er så super fedt at stå i en finale, og så der bliver spillet god badminton. Altså, jeg er bare taknemmelig for at have en god marker, og knæet har det godt. Bare glad for at kunne spille. Og hvordan var det at holde fokus, fordi det gik ret hurtigt i flere dueller undervejs? Ja, det er selvfølgelig svært, men det er også noget, vi har arbejdet på. Altså holde hinanden kørende også, ikke? Altså, så hvis man ser, at den ene falder lidt ned, så skal vi være gode til at holde hinanden op. Og ja, det er selvfølgelig vigtigt. Altså, at vi har hinanden, hvis vi synes, det er lidt svært. Og så snakker jeg positivt til hinanden og siger, tag lidt noget luft og sådan noget. Ikke? Altså, vi er glade for at spille med ham. Altså, det kunne ikke ønske mig en bedre marker. Maluk, dagens anden guldmedalje, men meget jævnbyrdig finale. Ja. Hvordan oplevede du selv kampen? Jeg synes, det var en god kamp. De spillede godt, Sebastian og Toge. Og det var fedt, at jeg også lige kunne få en til sejr med hjem, sammen med Julian. Jeg synes, det var en fed kamp. God intensitet også. Så ja. Hvordan oplevede du selv kampen, at det var jo meget jævnbyrdigt, 2 sæt I var igennem, og sejren kunne have gået til hvert hold i begge sæt? Ja. Jeg synes, det var marginalerne, der gjorde det. Vi holdt vores gameplan, holdt fokuset hele vejen. Vi var gode til at tage de pauser, vi skulle, synes jeg. Og synes jeg bare, at Julian gjorde det skide godt også. Så det var fedt, at vi begge to var god intensitet, vi var begge to klar. Og så var det fedt at kunne udfordre dem lidt. Vi kan også godt høre, at der var en del publikum, der var med jer. Hvordan var det for jer? Ja, det var fantastisk at komme hjem og så spille med så mange kendte ansigter. Altså, vi er jo bare glade for at være hjemme generelt, og så er det selvfølgelig fedt at have nogen på vores side, og dejligt at have familie og venner til stede, selvfølgelig. Ja. Men det var vist også venner og kammerater, der var ude i tilskuerpladserne, der hæppede på jer? Det var det i hvert fald. Det var det. Venner og familie. Så det var fedt. Det var dejligt. Der venter endnu en final for dig, Maluk. Ja. Hvordan er kroppen det lige nu? Den er træt. Men jeg glæder mig. Jeg håber, jeg kan gå ind og drille Toge lidt. Han vandt sidste år, spillede skide godt. Har også spillet en god turnering nu. Har ikke spillet så meget single, men jeg håber, min hårde træning i Danmark kan gøre, at jeg kan drille ham lidt. Så det håber jeg. Okay, endnu en gang tillykke med titlen. Brenner. Ja. Kuna minarit tulli asartingaita put amaina sumasut adasik karnaani Charles Skov Jacobsen ama Emilie Sørensen nemissaput Desama inunoriaktet her W19 Indelik Isaksen Markus Kelsen Besø Tresmingani ayungani kuput deseni Oqaluttut Nielsen ama Calvin Christensen ayunga bising rasma pasippo ayosaraftu til 22-24 ayunga put 21-15 21-14 ama inunoriakta Amnaja Frederiksen Natroi mingani niviasiakani usutnini ayunga sovo deseni Kiva Rina O'Klusen ama deseni 21-11 21-15 nimit ayunga nikutluni desuani amna inasimasut Denmark-kimne raptu desuot Sulorarluni Skov Jacobsen København-nimne ayunik der var Emilie Sørensen vi går med gymnasium med doktor gymnasium med Mølgaard Desmiko Oqaluttut akadannerit kiimit siaprullungu atupassuit isumaanikuutit oqqaasinnarupput maaninnajuuttut 150 missaaniippungut taakkunnaniluimmaa kunnoriltungaanut akadasussaasimapput qanorippa taamannak amerlatingisut akadanissaa isumangalungu Qalluna timma akiraasaqaanga. Men det kræver noget overblik og have styr på alle rejserne og en masse kontakt, man skal have til klubberne jævnligt op til. Tässä klubbi, joka tingi fiat, että kannarat pingattoruissuur, tämä tumiamma
kettuffimmiik Mikko atorfinitsinikuorpu kiu arsalmatummasiorna ussuaffaanik atorfeqarpoq tamakkua attuveqaat toqatigiiffinnut aamma kettuffiniuastalun attuveqaataassi Nunatsinni pissartanngorniutivinneq aamma nunanaastalun angalitsingaangatta agalunerit mikitaakkuismanginappaat массаккуллуунаммина аллартиппоқ имидиа сиоққарп итнооримик Saunover er 1. Testammik. Nadingi sutikmaan nakkutunamina qaallartippaat tussa una qaroqatiginnarput qassunaatuussattaalaassuarput Mikko taakku eqaringinnerummi Mikko du har selv spillet mange grønlandsmesterskaber og har selv oplevet først mixed double og så til allersidst en singlefinale. Hvad siger kroppen på det tidspunkt og efter mange indledende kampe også dagene før? Jamen, den er brugt, som Mølgaard også sagde til dit spørgsmål før. Altså, det kan mærkes på kroppen. Og også, man har brugt en masse energi på at være fysisk aktiv på banen og kæmpe. Men samtidig så kræver det også en masse mentalitet at bevare ens fokus igennem flere dage og til finalekampe. Ja, fordi når kroppen bliver træt og godt brugt, så er det måske også meget vigtigt, at man ikke mister koncentration i afgørende bolde. Præcis. Præcis. 5-2. Så det gælder også om at under dagens løb at få spist godt, så man er klar til kampene og dagene igennem. Det har en kæmpe betydning. Og god søvn. Savner. Sulorarluni Tamarsutfuni Mida Sørensen, Pingøsa, Buinginnapok, Sarlinsborg Jacobsen, og fundet en mand mod Buinginnarser. Savner over. 7-3. Sarlinsborg Jacobsen, og fundet Pingøsa, mand mod Buinginnapok. Savner over. 4-8. Savner. Uenama maduunianga saakut sissima 4 minutter usuit. Sarlinsborg Jacobsen ipilluatungaanaruunut. Nammassisinnaasarpai. Mikko, det man også kan lægge mærke til, det er, at Sarlinsborg, hun har det, man kalder maskeret slag, hvor det kan være meget svært for modstandere at regne ud, hvor er det, hun vil slå hen af. Ja, hun havde en rigtig flot et cutslag, som vi kalder det, lige før, som lå meget skarpt. Og det kræver en masse træning og 6-10. god koordinering og timing for at kunne lave de slag der. Og hele kroppen skal også være, man skal bruge hele kroppen til at kunne lave de der maskerede slag. Sulorarluni pointene bliver sydørsutbyggersvinden og put. Og så til Kiri.
Sjovne Emilie Sørensen, han er der siger kammeren i pissartanngorniutivinneq. Sjovne finale retrisen semifinale mod Nunatsinni. Tina Madsen Raffalsen. Tina Paolo Cecilia Eugenius Josefsen. Semifinale med Oqaluttut til bronzen med pup. Men det man også kan lægge mærke til, det er, at de sidste 3-4 år er der kommet rigtig dygtige badmintonspillere under 20 år, som er kommet på et seniorniveau ret tidligt. Emilie Sørensen er en af dem. Sara Lindskov har været det før. 11, ja. Spil. Ja, og det, altså nu var jeg jo med som træner med Arctic Winter Games holdet sidste år. Og der synes jeg også, det er fedt at se, at nogle af de spillere, der var med, som faktisk stiller op i senior i år, at, hvor gode de også er blevet, siden sidst jeg så dem. Og det er jo fedt at se, når de unge begynder at, hvad skal man sige, træde op bag og kan vise, hvad de har. Og der er nogle situationer, hvor de faktisk også godt kan presse nogle af de her ældre spillere. Men så er det så erfaring, der, hvad skal man sige, hvor de mangler en masse erfaring. Men det er fedt at se, mega fedt at se de unge. Ja, deres niveau den stiger. Og det er både i herre- og dame-siden. Men det, der har været med til at gøre en forskel for vores elitespillere, det flere af dem, der spiller jo uden for Grønland. De får spillet rigtig mange kampe i løbet af en sæson. Med rigtig gode spillere, men også mange forskellige spillere. Det er også med til at udvikle dem, at det ikke spiller mod samme spillere hele tiden. Nej. Ja, det er meget vigtigt at møde nogle nye modstandere jævnligt, eller så meget man nu kan. Og det gør Sara og Emilie jo, de møder jo, hvad skal man sige, ja, nye modstandere jævnligt, både i Danmark og Sara for eksempel, der har været med i internationale turneringer også med landsholdet. Og det er jo guld værd at komme ud og spille en masse kampe. Og det er jo så det, der er lidt svært herhjemme i Grønland. Ja. Sara Lindskov Jacobsen, Nuup Timersortafissuanit, Emilie Sørensen, Nunatsinni Kingulsonni, Nunatsinni, Kisianni, Mølgaard tiisamut, Nunatsinni, Sulorarluni, Nunatsinni, Tamakkua, Nunatsinni, Mølgaard tiisamut, Nunatsinni, Tamakku tamam iluatsinnissaat pingautiqarluinnerpoq. Uani suruqqa pikaartittaqattaarnaas vittuleqaluartoq Lindskov Jacobsen kuinginnattuuq. Namna tarasiakkaarnerat naammassappat namutit tarasiakkaarnerm finaalortussat 17-10 yaruurumaarput yuumipparuussuut agguaneqartussaammat taamaattumi kuuminnatsitsier taanna takutinnaviangilarpu tangutit finaalereersutik uqaloqatiineqarnerat naammassappat maani nuummiissarsuarn Timersortafissuanit palinnaatitsinerput nuissaarput 17 Sara Lindskov Jacobsen uani Mølgaardtumi umaasuusinnaanissaminet inississimallualereersoq qarsaatigissagaan taamaattoq uumi Mølgaardtut naammassalluarnissaa Emilie Sørensennimut pingautiqartoruussuuq 18-11 poingi pingasut Sara Lindskov Jacobsenni pamingaatigivai
Uani Sulora. Qarsuinnarpoq. Tamaasilluni Emilia Sørensen puingin pissarseqqissuni. Serven over. 19. 12. Emilia Sørensen nimut spingav til det Susinnav. Uani Mølgaard tuksiup. Sæt bold. 12. Nammasilivinnerani eqqarsartaatsikkut nakkarpallaarsimanngannissa upperaluu Mølgaard paappaani iarsalluarnerusinnaaneq Mølgaard siussiaq nammassuuq Sara Lindskov. 21-12. Det kunne være det, så Emilia Sørensen kan fokusere på i ansæt. Sara, hun havde kontrol over kampen her i første sæt. I hvert fald den største del af første sæt. Hvad kan Emilia nu have fokus på inden anden sæt? Altså hun skal i hvert fald bevare roen. Fokusere på et nyt sæt nu her. Og så gælder det om at kæmpe. Hun er, skal arbejde for at få de her point, fordi Sara hun er ret stærk og god til at presse hende. Men det allervigtigste er at bevare roen, tænke en, nyt sæt, ny bold. Og så skal hun nok prøve nogle ting af. Prøve at se, om man ikke kan spille Sara lidt anderledes. Få Sara ud af hendes rytme. Spil. Suruqqat anguiminaappasit pisut Sara Lindskov Jacobsen akumasaqattaarparami taami 0. minut oqingisoruussuami unammiffimmi taamaalissuni initoruussuartu immaqunammisaasunut isinginarsinnaassuni Serven over. 1. Silimagisinnaassuarunarparput aasamut aalankaamsortoqarnissaani unarput sinnerluu unammiartortussanut Emilia Sørensen aama Sara Lindskov Jacobsen ilajumaartut tuanilu Emilia puingin qataatsimik siuarsmalaalorpuq Karaallini arnani siullersaalluni Sara Lindskov Jacobsen aama tataasiakkaarneranni Aaleen Games simiqoortarmiut unammiuarneranni pissartaaruq agutini siullersaalluni agutiataasiakkaarneranni pissartanngortoq kassaarpuamaasin IPF ilulissat sinnerluu kiorpassuarnu unammisartuusertaanna 2005 imissatlaanni qarattaani unammisaqattaarnam pissartanngortoq Manik Frederik Elsner nikappiaartaalluni unersimasun unammiangaartoq ukiarnana Frederik Elsner Serven over. Pongsinnappoq ippassarsiimifinaalimi Frederik 2. Maluk Tiger Christoffersen namut ajorsarsuni Emilia Sørensen puingimi kataatsimik siuarsimalaalorpoq Sara Lindskov pilississuartuussuua
Serven over. 4-3. Men så kunne det Emilie Sørensen, så er Nielsgaard Jacobsen, men du er mister Sørensen, og Mikko Verdin. Det er nu, da det sker for Emilie, hun udfordrer meget mere, så er Nielsgaard Jacobsen. Ja, hun får i hvert fald presset en lidt mere, og har også ser ud til at have sat tempoet en lille smule op. Altså, der er jo en ret sådan tydelig tempoforskel imellem dem, hvor Sara hun bevæger sig ret hurtigt på banen. Men det ser ud til, at Emilie prøver at få lidt fat på det nu her, og ser også ud til at lykkes med det, altså at følge med Saras tempo. Og formår at få presset hende. Så Mikko begraver Mannekut, Mikko Tappan, Emilie Sørensen, så er Nielsgaard Jacobsen, men du er mister Sørensen. Sulorqap ingersatinna sukkatitiat saqqangiammiu taamaasillum Saalinskov Jacobsen unammissuarneruleqqaga uani kvartsinniarnera iluatsinniaqqalaappa uani 5-7 maqaama Emilie Sørensen pianersuutimilaartaaqassava taamatut issuatungaanerissiormaani issuatungaanerissiormaani uxuarpallaartanginnissani ilaatigut eqqarsaqqissaarnissamut tamanna kiuallaataalaarsinnaasarami puingme taatsimarsunnissuunni kiuneqartumik 6-7. Vi kan jo så lige før, at det er situationer, hvor det lige ikke lykkes at få bolden over nettet. Den ærgelse, der går igennem hovedet, at det måske kan komme til at fylde i den grad, at man måske lige mister vigtige 2-3 point i de næste dueller. Ja, det er lige... Ja, man kan godt komme til at miste fokus lidt, hvis man får for meget ærgelse over at lave et fejl. Og det er det, som Emilie også skal være god til, ligesom at takle, ja. 6-7. Og det er måske også der er en forskel imellem dem, er jo, at Sara har jo også en masse erfaring i forhold til Emilie. Så der har Sara der i hvert fald en fordel i forhold til at lave mindre fejl, eller færre fejl. 8-7. Så poingieren iksiuaqqasinnarsuni Emilie Sørensen maannakkut kinguaqqalaalerpoq Mikko peqqaavaa issa una uhuarneq poingieren kannaasaqarnam kiuneqarsinnaasarami Saalinskov Jacobsen misilittaaqarluarpoq taamaattumik immaluatsitsinersiuallassimanerit qaangipallariarluni tullianit piaripallattarluni unamminerpassuarniaqqusaaqarsimanerup tamakkua massatarisinnaasarami takkaat tukunnaannartumik amuoqqarsuinnartarpaa puingimika taatsimik kinguaqqalaarpoq unamnersuarnerat maan killinnerannaamma suloqqapaallartinginnerani anersaartulaalaariarluni piaroomniarnis taanna takussaallattaasarpoq suloqaqaninngilaq pulingiluanik puinginnasmererput Serven over. 10-9.
Emilia Sørensen kamini sorlu iduangilaassattaanga man saaliskoo pissuatungaanera kiruatsingila tamammik pulinik maanna puinginnassimarorput immikkoortu paappaani Emilia Sørensen assut Salinskoo Jakobsennimut unamillerluarpoq Saara misitaqartunnera tangua qartorneqarami qaasinaavara saara inuusunnerpaallun arnani inersmasuni pissartanngornikuungami tassa 2011 misiullermi sinkinim pissartanngornikuuva artaleraarlunulaam taassumakingorna pissartaasarnikuulluni siamna Emilia pissartanngorpoq saap qatanginnami ukiusiuliani saaraamma pissartaavoq kaamaalluni aamma taputippaa ataavartum badmintonnerluni qanerpinaartartinginersoq 23 sekunder. puinga taasiinnaq pikingassutaavoq immikkoortu paappaata aallartilernerani 11-10. Spil. Suotungaanoorluaqartupileruussuua assoruussuaquani immikkoortu paappaani Emilia Sørensen unamillerluarteruussuu qaamma Salinskoo Jakobsen pariarpiarorsmarluaqqissaallaqqittoruussuusu akumnattoortissataallugu paani tamaat atorneqartuarmuan takusinaarput teqoqquinut saaganilut tunuanilu teqoqquani inissitaqattaaraat immin inorsinniarsariseqattaarlutik Sannaamuan atsain takuarput suloqqap istuatungaanoornerani isuateqqaani sitarnerup killerpianguanut issattarmaaqanorpingaarutiqarsinnaatigiso atsainnaq Emilia Sørensen taanna iluatsilluarami uppuingit marlukamigaataapput annarup nikiassutaapput kunanunamisuusuni niviarsiaqqani uunitnini angusaq ataasikkaarnermi pissartanngorpoq malu Estrafalsen ABK ajungaaffingalungum Malu Holst B67 21-15 taamaallu oqqaasinaarput unamminerit marluinnaat kisannerukkamik ukua ataasikkaarnermi uunitnini 12-14. Nukappiaqqani ataasikkaarnermi unamissussaapput Kim Filmonsen ABK Markus Kelsen B67 aammaangutiinersmasuni unamminissakingulleq ullumi tassani togekat Vadrifa unamissua Maluk Tiger Christoffersen taakkualu naammasseriarpata medaliannatittissuungut ukiunikkiullerni torius serit sernikuusarput semifinaalim ippasaajarsarput bronzenattussaarput 13-14. kaavaullumi ajugaaniutivinnermi ajarsarput sulvinnallutik ajungaasullu ajungaasullu kultinnassаллутик inersimasunilu aamma tuukannattitisоqassooq timaseqqatigikkat tufiata tunniuttanga inersimasuni nunatsin pissartanngortuni Emilia Sørensen kamini ippigillattaava maanna immikkoortu paappaataingersalernerani
Aallatilipput. Nummerinen qaraaraappa samammit 14 mannakkut. Badminton seniortigut nukkissarneqaamma ingerlappaat tassanilu uunispinningsinimingaanniik pissarsinikuuvungut nukkissarnum atungassinik tanmakkimi tamakkulerisinik pikkorittoq programmiliunikuuatikut inusuttuaqqallu inersimassullu asingiangittun tassaanik taakkuul seniortiguaamma ukua marlut 16-14. naakkugut uqaloqatiqattarnikuupput Sara Lindskov Jacobsen siornatigut træneriusanni kuusapput Svend Sørensen massapput Aarhusimi 17-14. Danmark centertræningiani sungisaasutu atorfilik oqaloqatingisartaa taannaluaamma Anders Antonsen mentaltræneritut atortarpaa 18-14. Tesseroni ladungisqaama aqaluttarjunnik Danmark sungisaasunik sportspsykolognillut taakkuulua torluarlungit pissarsiarpunga assingigittunik unamisartuutitsinniluor taasinnaasuni Soorluuna aliangiisuusun maannakkut Sara Lindskov Jacobsen uan immikkoortumi siuarpoq suluarnikaaqqarsuunnarpoq Sien qasulerneq Emilia Sørensen soorlutimimigut malungeqqalaa immikkoortup aappaata aallartinnerani unammissersuartoriussuungaluaami Over. 15-19. Poingitulliuttut imediam pingautilerisuit Tässä immikkoortum siustarmiina 20 Sara Lindskov Jacobsen ajuau manna Emilia famtaneraqqau aamma arsaq suluaq aningeqqarsuinnarpoq 16-19. Kuingit marsut piasutaarput oi pudappa neqqarsuinnarpaa 18-19. ikaqqarsuinnarpoq kuinga taasiinnarpu piasutaarpoq tässä saasiuat simangatiarsinnarluni anuttilerneraamma angittoorani pissangassutigissuaa kuingimmarluunnarnik angaatiqarsinnarluni anuttillerluna kisiannassakut 20 matchball 18. tiivararpoq pissartanngornisumullu pingumik ataasinnarmik angaatiqalurluni pissartangussangunilu pingasunik kuukannattussammussoq pissartangorportu siormanna Sara Lindskov Jacobsen 21-19 21-18 21-12 21-12 21-18 Tamalsuni Nuup Hvad mener med, hun er uafgjort? Søgertoften Sara Lindskov Jacobsen. 21-12, 21-18.
Kalaallit Jakobsen. Tässä annani kakotingouduniko pingasunnikul tinnatronnarani. Pissuaqquarput ukiormanna 2025 pingasunnikul terannarani. Tuukkit aamma pingasut. Tuusinnerulaartukkut tinussuai. Endnu en gang velkommen her. Men tredje guldmedalje i år. Hvordan har man det lige nu? Man har det meget godt. Det er 10 år siden, tror jeg har vundet 3, så det er en god følelse. Den har jeg savnet. Første sæt, den havde du godt styr på, men i anden sæt, der var Emilia foran flere gange. Hvordan var anden sæt for dig? Jeg tror bare, jeg begynder at spille passivt. Og så finder jeg ud af efter ophold, at jeg skal huske at få længde i min clear. Nogle gange så får man lyst til at angribe lidt for hurtigt, og det er der, det går galt. Så man skal spille tålmodigt, og det kommer jeg heldigvis tilbage til. Ja. Og det ser ud som om, at Emilia hun begyndte at tage mere initiativ i anden sæt. Ja, præcis. Og det er også noget, der gør, at man bliver lidt utålmodig, fordi at hun ændrer lidt sin spillestil. Og så føler man selv, at man skal ændre den, men man skal bare huske at holde ved, hvad der virker, ikke? Ja. Og hvis man lige kigger på Emilia Sørensen, hun er snart færdig med at være teenager, men dame senior finale. Ja. Og hun pressede dig flere gange i den her kamp. Ja. Den udvikling, hun har været igennem, hvordan vil du betegne den? Jeg synes, det er en positiv udvikling. Det er altid godt at se, når de unge begynder at presse os gamle. Det er dejligt at se, at der stadig er udvikling i badminton i Grønland. Det er jeg glad for at se. Ja. Nu er game overstået for dit vedkommende, men du skal stadigvæk tilbage til København, hvor du bor og spiller badminton. Hvad er din plan for resten af foråret? Jamen, nu har vi et Island Games til sommer, så i hvert fald træne op til Island Games. Vi jagter en guld i holdkampen, så der skal lægges noget træning ind. Og ellers spille nogle turneringer, både i Danmark og rundt i verden. Her til allersidst, hvordan har det været for dig at spille DM på hjemmebane? Det har været dejligt. Det er dejligt, når mine forældre bor her. Det er dejligt at komme lidt hjem, men jeg synes også, det er svært at spille GM. Der er altid lidt mere pres på, og forventninger fra en selv, man skal indfri på banen. Ja. Endnu en gang tillykke. Tusind tak. Hun er misset det lige. Jeg går til en smash ud. Så gik helt ved drifer. Hun er misset Mølgaard Christoffersen. Inden resten af Oqaluttut. Nu kan Bjerkan nu kan funde U15 herresinkel. Tässä niin ukiomman pissartanngorniutivinneq tikitjong Thorsteinsen. NBK navaqtali mingaanniik ayungaaffingalungu Bruno Nathansen tennisklubbe mingaanniik. Innerneralungit 12, 21, 21, 11, 21, 18. Saaraslu Attaqinnaaq unamminera 21, 12, 21, 18 nimik. Innernerqartuqorput Emil Sørensen ayungaaffingalungu siamma pissartaasimasoq. Tässä ukiukingussiit arsalierungorpummi Nunaata kuitsarpiaani sulorarnermik unortalimniut akuuffiarannikuupput aamma qaqortarniut peqataasarnaat unikaassaammisuusisinnarsini maammakku pingersaqqilernikuummat astaqqavani kuitaatungitsinni inuusuttuaqqat sulorartarnerani sunguisarneqaallussineq nersallualeqqismarpasippu Tässä ikisemmin qauttumina vortalimmilu inuusuttuaqqat nersalluartorjussuuppu aamisiorni takuarput taamiormiut aama angiulluormaani peqataas titaat amerlangiikkaluarfasiin nersalluartorjusaam takuarput menortalimmi sunguisaasqorneq имаанангитtuusimangaluartoq inustalluarput taqquttuanartumik sunguisaasqartitingerlangamik aammaqaortumi ukiormannammi silullugu Danmarkimiitsikisitsilluta sunguisaasumik qaortumiitittimugut aamneriuppugut luppiallattaanna toriarfissarsiunissami tingulluarlugu tikisitsinaassarlutu qarfinnaalluni
uani ilustuaqqat ataannertumik badmintonner sa ippissaq uqqartuqatsigu tassini uqqaamningaanni ussutnini taarsaarnermi atoqaangamik ilaatsigu badmintonunit sitarnereqqartornerani aamma eqqaaneqartoq kuitaani unammisaartittisnaagutta kiimmimu ilaangittoortunik taawula aamma qaortuma tawaartoqaangamik marsiminnarukkalimmииллутсини луппимут илаатиттарнissaat Annet Aarhusitlu, Tederpinni, Mølgaard Tage Christoffersen, BKN. Saminni, Tuki Kette Drifer, BKN. Tuki, Deriakasak, Nuup Timersortafissuanit. Inersimasut pissartanngorniutivinneqanni ukiormanna unamminakkimussaqaallartippoq 1-0. Tissa angutitilingiaarnaat naammassiso maluk qaloqatingilaaraakku eqqaavaa 2-0. imma uanu namminorma ingaasuusinnaanисsamинут илимасуутай maassinnaa annikilaartut neriutigivaa tuuki nammissorsinnaajumaarsuu ksen taasiakkaarnermaassut tuuki kitte driver ikkoikkami siormisiullermaarlunni natsin pissartanngorpoq ukiorpassuarni Nunatsinni pissartaasartoq Jens Frederik Nielsen ajuaaffialu tassani eqqaasinnaarput ippassaanikkunni tuuki Sanova 3-1. kukassatti tingailluni Malik T.H. Petersen taamiormiorluunni atuartoq unammingamiuk Malik T.H. Petersen ajungaaffigiillumi iinlarsoqaluarami 4-1. Førstesitsimi 21-19 ajungaavoqaan sitsimili 21-16 ajungaasumassuni Ramatumi ilusittuaqqassuli ingasmasunut atuunammaa tassani 2-4. angutsinit takasinnaarput anivo taavippassarsimissunaalimi Nuup Timersortafissuanit aammuukiorpassuarmi Nunatsinni pissartaasarmikuusumut ukiukkingussiit sulorarnermik uninga qaaluartumi Kalaallit unammiuq immikkoorpingayua tarpusaaqқаarsugu Nuup Timersortafissuanit ajuaavo immikkoorpu appaani Kalaallit ajugaamma Sanova 4-5. maluk ajungaavo so Ikkuutungaanillut Tuki Kette Drifer Carl Jakob Thomasen semifinaalimi ajungaaffiinikuullungu 21-13-21-10 Taamaalussuun Carl Jakob Thomasen aamma Kalaallit angutita taasiakkaarneranni qongsinnattuupput uani sitarnerup pissarpianguanut 4. Tuki Kette Drifer sulorartutsillualaaguppa tunuani isiapput Sebastian Reimer Benson aamma Pelle Kurval uani assimillut illuutungaanilu isiavoq Julian Kalaallit tiqarqugut suatungaaniittumut Nuup Timersortafissuanit inissillualaaguppa naappallaalaartumik Tuki takisooqamiuk ingerlaanneq maluups massappaasakkortoriummi aam tuupilimi takuorpaa taangoor taamsakkortigisun pisaqattaarami 6-7. uani maa oqqarsaatingisissaria sailangivaat Tuki saamiunera maluummastnaaq 8-6. tukkulortortitsilaartoq
Kaakuani Sulorarluni unikaallatsillualaayut paatsuukikit 3-5 siimut arpaqajarnissaq aornakusoorso toruissuanngorerso tussa piffissakkingullaata atorlugu poriartarnerat uantakuarpaamma Server. 7-9. ulingalaraallungaata takisuumi inissikkaa piffissasivikittoq suukiat muatungassingorlugu 3. kuupilertarnini iluaqutsingalungu taamannat sukkasuumik poriaqattaaraangamik maluk iluutsitsaqattaart kuarput puingeetaaseq nikingassutaaoq 8-9. Suloraq Server. ikaangeqqarsuinnarpo 10-8. taamaasilluminu puingeetaaseq amingaatsigivaa tuukikit 3-5 aqqanilaqaqqaartuunissa minut tuukisiornatigu taammiinuusuttuaqqani artikuintakeemsimminunarsinnerlugu unammiartornikuuoq 2014 nimi artikuintakeems Fairbanksimalaksakami pimmat Malu Christoffersen inusuttuaqqani unammeqataasinnaaгаluarlun taamaattu toqqaanikuuoq inersimasuni unammisartuuniarluni malittarasissati maakkami kinersimasuni Sulorarnermik unammeqataasalereersut artikuintakeemsimi inusuttuaqqati unamminerani peqataasinnaasaраtik aamma inga Malutsaika Christoffersen Oqaluttutigisaa Julian Kalaallit inusuttuaraanerminaam periarfisaqarnikuungaluarpu 20 sekunder. artikuintakeemsimi nartutsinnerlugu unammiartornissaminut sinni taamanikkuarma kiaqqortungikkaluarsuni namminartoqqarnikuuaa inersimasuni unammisartuunissaq taamaallunilu Alan Games mu taamma siornaassuanngortoq unammiartoqataanikuulluni saartikuintakeemsimut peqataanissimut malittarisissat maakkamik 11-8. narpusinnerlugu angalisimangun iunimmiartutik taava peqataasinnaassat artikuintakeemsimut taamattumik 12-8. pittaanurtavut ilaattoqqaanikuupput inersimasuni inerlarsorusullut puingialunnik maannakkut tuukikit 3-5 siuarsmalerpoq kakkaakuna Server. atammattoortitsissutigillaalaayut maa Malutsaika Christoffersenni suotungaanoornaqartukuruatsinneqanngimmat 12. tuukikit Malutsaika Christoffersen qulissaa puinginnarpoq uunali Suloraqanisillugu Server. 13-10. Server. Suloraq aninguqqaraarpoq 11-13. аама илеққуусаарнissaama литтарасиссақарпоқ Sulorarnermi тасса иматут унаммисартут тормеритиларнернаккутиллиисут ааммалу тормериунеруп аалиангиинери атаққисуссааваат иматут ассорторнеқартуссаангиссат тимерсуутини аллаантакусартарпут 14-11. ипаарсаангиллуасарсутик тормери таалиангиинери унаммилларсиннаасараат малунниассорторсиннаасараат кисиан Sulorarnerm тас малиттарасиссаниит куа титарнерник наккутиллиисуусут канерлуунниит исумақатигингитсиингалуараани таак аалиангернериса атаққиниссаа tommerit aastartikkamik
атаасингорпата сапаатиумма таатиморнитсинни тасхантип оққаникуа оқасипилуттоқассангилақ оқасипилуттоқарпат каертумик миттарсааффинеқассаппут аваарсилимик таамаалиуиннарпатулуаама тоқарфисеқарпут аппалуттумик аллагартару миссаан тааналу аппалуттоқ поингимик налеқартарпоқ Server 15, 12. Suloraq aningeqqarsimasoq nakkutillуусуусуп налилерпаа таамалу поингин пингасуник туукикита трифа сиварсмалаалерлүни 16, 12. Tässä tuuki sunniisinnaat titaanginnami madu qaasustigiva ikkaaksukkasoruussaami kaartiqqaqattaapallappaat angasaakka ikoppiaqqani uussutni ataasiakkaarnami tassani ukiornanna pissartanngorpoq William Smith lettoqalikpaamiuningaanniik ajungaaffingalungu Immanuel Thomsen NBK nanortalik 21-14 18-21-21-9 Tuoni tuukikita trifaat Server 13 13. kiaguttoruissuungami kunamminerit arsallimaanna aqusaareersimaalerluit kiagunnerit kusertarami kunammersuarneri tamaa killinneranni taamaattumik аллартэрисоқалаарнissaa ааганна алуктарака Кристоферсинни пиумасариваа илаанниаама паусилаарнissaq аторлуарлугу тааманнак иллартеритсисоқартун илунгиларпут кисианни улорианарсинаа маситтеқарнутерми қуаккуник 17-13 таканаагами тасса пишуутриссип сулоқартартуини сули 13. утратнит инорлуиллуунниит сули укиоқарлуни малуннарсероорникуу малуктаика Кристоферсен сулоарнерми пиккооссамаартупилоруussуа амтааманернит 13. арслалиуппут инуситтуараанерманниит сугусарниссам периарфиссат тамаасаатортақаттаарлуит сулоқарусуиннаависсут аама инуситтуараанермин тамакку 20. сулариартуутииллуарникууллуит tässä päätsekkunnaatiнгерланерани паусуттартиллугат инусуттаартариуит таанину кааттарпут паусиннитсинни бадминтоннериуллут 21-13 тууки кеппатрифа инэмминерим кортуан сиуллумма юнгаавоқ Unamino med Tjuke Getatrifa, Ajugavok 21-13. Han slipper til det. Isimunuttoqis sanasoruungu аллартриарторпоқ таваммида илаатигут сулоқарнерми пуингиннанне нипиталерсуу илаатигултали кивиссуу писоқарсинаасармат унаммисақ қивиарсуу аам таамаасиортоқарпусаангила сулоқарнермику эққартутсиариккагут илеққуссаарнэрмут малиттарисассат унамминоо пилуани аама пингитсуратик малинеқартуссеэққарсаатигалу таммерит малиттассақарпут иннертулаарториу тааккуа туангис малиттассаат пиккорсаанермилу тааккуасамминеқартарпут иннертулаарториуммик уани атаангоо тусаатиарпарпут юлианнип балук оқалуккаа тассанилу киссаккут ингерлатани ингерлатииннаққуллугу оқалуппаа Bane 3, 20 sekunder. Bane 3, 20 sekunder. иммиккоортупааппаа онгаиннангуа
Aissartissaaq. Siffianisoorlu ippigilaarpasikkaaju. Suuseeqquni sukarusernipuua Mølgaard Tiger Christoffersen ammila unammersuarnermi unammeriatipingus tamaas peqataaffiginerat timikkut malugisaqaat nunanassani unammisartut ilai taasiakkaarnerinnarmi Ansæt. unammisartut ilai iligigaarnermi KNR. immikkut pikkuuffeqarlutik unammisartut Serven over. 1-0. Sulorarluni Serven over af 1. Sorfuni Mølgaard Tiger Christoffersen timimingut 1 minut utamaagilaaloqqasitut ippo Serven over. 2-1. Mølgaard Tiger Christoffersen poinge kadaatsimik siuarpoq Sulorarluni 3-1. Namminorneequttisuu Olav Hansen luissaningaannersoq Iluatsisivaartumi tingersamaat mumittutullusooqippoq immikkoortut tussiap immikkoortuappaa taallartinnerani Unnugunaggatarnersuulerutta kikkut ailenkemsimut unammiaqataassenersut soarutineqissoo kisian taasinerssinaartut dommerini Olav Hansen amma Hans Borsen Christian Dein amma Hans Borsen ailenkemsimut peqataassussaangamik taakkua toqqaannaq ailenkemsimingaannik apuineqarnipuungamik 6-1. Tjukke. Mølgaard suaqqassuartoruussuanngorpoq immikkoortuappaa taallartinnerani suatungaanoarnaani uaniluatsinneru 2-6. siusippoq unamminornalingiiffiungaatsiartumi puanginik tassamanik siuaruarnera uani Mølgaard Tiger Christoffersen piluatsingeqqaraappaa 3-6. puingit nikiassutaasut taamaasillutik pingasuulerput allartinniaqqaaraajarsini 4-6. tuukikilti triifer angummattupileruussuuq maannakkut suroqqapikaartiqattaarmaruani 6. arrilissuartupileruussuuga tuukikilti 3-5 Serven over. 7-5. kitkaat uaniaamma issoruussuaq Serven over. 6-7. tuukikilti 3-5 issuatungaanoorsuarpaa Af 7.
Let. Ja, tangila. Atach. Assarteqqaaraassavat. Atchainna. Angutitilusittuaqqat unitnit finaalerneraanni. Pissartanngorpo Kim Filimornsen ABK Asiat. Ringer 4. Markus Kelsen, B67, 21-17, 21-18. Wingerunnik kinguaqqaraaruarsinnar sunumaannakkut tuukikitlatriifa. Wingernikataatimiksiuarpo. Det ser du er noget om, når du tager Kristoffersen. Du har tænkt dig på, men når du bringer dig, så kan jeg tænke dig på Sulorarluni. Og kan jeg ringe på ingen næste minut, når du tager Kristoffersen. 11-7. Når du mandler på disse minutter, der så kan du tænke dig, at der er så simpelt. Det kan Sebastian Reimer Bensen nip. Der må Pierre Kurværdig. Tukikit bedriver. Og kan du godt sige, hvad der er minus. Du har så til slet. Hun er med sagt, du kan sige, at du ikke er nu så du har nogle mænd i borgerhjerten, nogle mænd i. Jeg så kan sige, at Tjerne Guld skal sige, Pierre Kurværdig. Han tukikit bedriver. Med det der med Mølgaard, når du trækker Kristoffersen, med Julian Kalaallit. (11-7), det kan minder ringer sagt lidt på. Sivaqqanini annertusitikkiartuaruusaartuarsinnarpaa tuukikittatриiфаип амаяллуннааннаккут периарписсагиссаарпо укиутмарлук туллерисиллуит агутитинерсимасут паасиаккаарнеранни пissartanngornissinnaanissаминут сулорарнаанио 13-7. Sulorarnermik at du minder med sin tørsorgsu. Er det ingen susumik? Tukikit bedriver. Naannakkut sivaqqarersoq. Ammuani puingen pissarseqqippo. 7. Sorluuna. Appeqqutaaginnareqqasoq puingitiut qanoq likingatingalutik unamminertik naammassiumaarneraat suluullumikkut sumersartunik marinnaanoq soqutigiссагаанни koonniatsuumi maannakkorpiaq арнитинерсимасут футсаалими Nunatsin pissartanngorniuvinneq semifinaalisiullaqingersaroq team 62 kulusuk аама кииссаснууммингааннерсоқ унаммиллутик 9-15. semifinaali paappa nalunaaqutaarfunarmut koonniatsuumi siinnaarneqarsinnaaroq
Aqaruulupangsin nanniunnerat KNR tuumi nalunaaqutarsisamaangulorneraningaanniit sinnaarneqarsinnaarfinaali nalunaaqutaqarsinarni aqaruuporskipilluani 16-9. nasaluqumaarluni Sulorarluni 17-9. Sørnauer. Sulorarluni 17. Kaartinneqanngimmat Kalaallit Kristoffersen Pulissaapuyinginnappo Pissartanngorniutivinneq pingasut taamaallat 2-3-5 amingaatingilerpai mikkortum siullarmi 21-13 2-3 ajugaanikuo mikkortussaappaataallartinnerani Kalaallit Kristoffersen 11-18. siuarsimammersularaluarpo immikkortul qiterparnissaat qanissiartornerani pissa 2-3 amumateqqissuni Sørnauer. 19-11. Suotungaanoakki uani Kalaallit Kristoffersen miluatsingila Mads Poul. 11. Kuuniataaso taamaallat 2-3 amingaatingila uanilu kuinginik issarsortappo finaaleqatigisaa 12-20. Qamammatuna nammassissawaat Mayuna issuukiaappassa kulleriisilluu 2-3 anuutiginersimasuta taasiakkaarnaanni Nunatsinni pissartanngorpoq takanna Kalaallit Kristoffersen tukunnangitsumik tasorpaseqaa taava pissatormarinut uarunniariarpata qaloqatingilaarnissaannut yaarortussaassaagut Uanivner vinder med Ajugaanutivinneq 2 wicket for Trifer. 21-13. 21-12. taava mannakkut kiappassaa pissartanngorpoq 2-3 atortuni dilaareeriarpaik qaloqatigilaassuarput taamatuttaarluamma finaalimi unammisaa Kalaallit Kristoffersen qaloqatigilaarumaartuki 2 Anden træk som her single grønlandsmester. Hvordan har man det lige nu? Jeg har det virkelig godt. Det var en hård dubbel at komme ovenpå igen efter. Jeg var lidt nede, men det var fedt at komme tilbage. Spille en god kamp. Jeg synes, jeg spillede stabilt.
selvom det var mod en, der spiller dubbelt til daglig, så der var pres på mig, fordi jeg vandt sidste år. Så det var pissefedt at vinde den en gang til. Og hvis man lige kigger på starten af anden sæt, der kom Mølgaard ellers ret hurtigt foran. Hvad skete der lige der? Jeg tror, jeg mistede fokus lidt. Blev lidt for stresset lidt for meget. Så jeg skulle lige træde et skridt tilbage, for at spille ham lidt mere rundt. Og så vendte den, og så kørte den, og så var det ikke. Så jeg mig ikke tilbage efter det. Men det kan måske også nogle gange være svært for nogle spillere at bevare fokus, når man er foran med så mange point. Ja. Hvordan taklede du den situation? Jeg har prøvet det mange gange før. Jeg har også prøvet at smide føringer, så jeg vidste, at jeg blev nødt til at holde fast i mig selv og holde den kørende, selvom jeg var langt foran. Fordi hvis jeg giver slip, så kan den vende lige pludselig. Så jeg prøvede at holde fokus hele vejen indtil den aller sidste. Nu ved vi jo ikke, hvordan de sætter Island Games holdet til sommer, men det er i hvert fald en af favoritterne til at komme med. Men resten af foråret, hvordan skal du bruge den? Jamen, vi fortsætter med at træne. Vi skal fortsætte med at træne. Vi har en turnering her i maj i Danmark, og spiller noget klubstævne og noget forskelligt. Så jeg bliver ved med at træne hårdt, op til hvis man nu bliver udtaget til Island Games. Okay, endnu en gang tillykke med mesterskabet. Tusind tak, og tak til alle dem, der ser med derhjemme. Jeg sætter pris på det. Nuup Tiger, Kristoffersen, Radioa, Mølgaard, Suarkut, Nuup. Du sagde jo efter her dobbeltfinalen, at du håbede på, at du kunne træne toget. Hvordan synes du selv, det gik med det formål? Ikke særlig godt. Ej, jeg synes, det var en fin kamp. Toget spiller sindssygt godt, og det er super velfortjent. Han er skide god. Jeg synes ikke, jeg drillede ham nok i forhold til, hvad jeg håbede på. Men stor cadeau til Togi. Han spillede sindssygt godt. Du kom ellers hurtigt foran i anden sæt, men så kom Togi tilbage. Hvad skete der der? Jeg er helt færdig. Jeg har slet ikke været til at spille single, så jeg er helt færdig. Men jeg er ikke så meget at sige. Togi han spiller bare skide godt. Nu er game overstået, men der venter stadigvæk Island Games. Det er i hvert fald en af favoritterne til at komme med til Island Games-holdet. Hvordan skal du bruge resten af foråret? Jeg skal ned igen næste uge, og så skal jeg bare i gang med at træne igen. Vi har stadig et par turneringer, jeg skal til internationalt. Forhåbentlig sammen med nogle af de andre. Så skal der bare bruges på at trænes. Trænes. Så bliver det fedt. Men stort tillykke med dine resultater. Tusind tak. Baner. Sulorarluni, Nunatsinni, pissartanngorniutivinneq, sulorarnermik, Oqaluttut, Kalaallit, Nuup Timersortafissuanit, Nunatsinni, pissartanngorniutivinneq, sumi biomarnersorkiusinnerusukkut, aadaangi fiineqarumaarpoq. Pissartanngortut, mangaanniit pilluaqquarut, Timersortafissuanit, sulimalinnaarusukkaanni, KNR tuammarneqarsinnaaruqarnatinersimasut, illupiluanaarsaannermi, futtaalin pissartanngorniutivinnermi, semifinaalertutik maanna unammilequttorput, quyanaaqqullumikkut maani Timersortafissuanit, sulorarluni, Nunatsinni, malinnaasunnut, pooskipullaavani, iterluaguttarusi.